كلامك أول شورش. إيبارا بخير خير هاتنا إيرو بالنافي نافندا كردية ليكوليني أم خير هاتنا ودكن خير هاتنا ميواني خوشي دكن ميواني ما إلكا دانجل هايت روجناماجر إثنولوج وسياسة مدارة جاء ألمانيا وميواني ميد دوا نيكولاوس براوزيس أو جي روجناماجر وديروكناسي ألمانية ومجارة مجي للسر دجواريين لهمبر ريفابريا خسر د سيكا جوهرتنين ناف دولتي وهرمي دي دفي مجارد أمي بحثا دخالين جرينج بكن يكجي روشا جوهرتنين ديموغرافي وسياستين تركي يجو داجو برب جوهرتنين دفري كردي دبتايبة تشيكا ومجرد وخالد دواجي من سرب السكنة شخوا إيريشين دجي داعشي وكاري داعش في تالي خالي خوا وإيشي خوا كارتين دهندري دفري كرديدة ودهندري دفري عربي جي هروها وكو دير الزور ورقة ومناطق ده وشخوا أميل سر إمكانياج جزا كرناوان دادگاه إدارة ذاتي وكو بحث كرنا ريفابريا خوا سر دبي أمكارنوان جزا بكن أميد هردو خالد قريب بقى خبن بن هردو ميواني خورة وهروها هاوي جواتا مجي لسر أركاني ميدياي بلا وكو فيسبوك يوتيوب والسر زومج جامع جم ميوانا خوا إلكا دس في بكن تبخير هاتي إلكا تكار مايكا خورة سر تشاوا إلكا مي بحثا تا بري دمك يعني ريسانت كوتارا كيد د نافندا كردية ليكولاني ده تا قوتية يعني جوهرتني دهندريت يعني أفتشتي عفريني تبيدا دبنت السر سكني وتا مقارناوي بتشتي أوكرانيا رجي كري هو قاسا كاريبون أوروبا كيلك أوكرانيا بسكن وأفتشت أرينية للهمبر بيتشتي نكاريبون لآلية عفريني بسكن نا هول آلية بسكن هن آلي كاربونجي بتركيا كاريب تركي وك أمناف لي بكن تعامل بعفريني ربك وك هريما سوديت لتشيك تشتكي وك سياستا أنشلوس مركار ناف لي بك دخوازي عفرين ببينه وك برشاك عردي خوي تركيا وأف بخوا برسك مزن طرحدك إيرو هون تشاود بين تشاود شوبينه وك روجنا ماجر إثنو مهتمة مسائل قومية مرنا بلي بك تشاود بمسألة شوبينه تشاود بينه كرم كامل تبدا Ja, also im Prinzip ist es eigentlich schon ein quasi Anekdote. براستی هاوی که تگوت اویک براستید مثلا عفرین ترکیه دخوازه عفرین الحق بکه انگو بکه پارچه که ولات خو نهم دبینن لباجر والی حتی یجی نهاج عفرین برپرسیاره لما کمره dass der Schutz und die Versorgung der Zivilbevölkerung nach internationalem Recht als Besatzungsmacht, was die Türkei ja in dem Falle ist. حقوق ناودولتی شبرکو ترکیه دولتا داگرکل ویدری لگل حقوق ناودولتی پاراستنا خلکی سبیر وظیفه ترکیه لی ام دبینن باجار به پاراستن هاتیه هشتن و خلکی ویدری ب ایریشه که به دربه که مزن روبرو مای ترکیه از نخوازم غلط ورم فهمتن دما كوز بحثا بيكي دكم از بحثا قالي تركنا كم از بحثا دولتها ترك حكومتها تركي دكم جارك دبينم رولا كو تركيا العفرين دليزه ام دبينن لوي دري ارتشا نتوية سوري هي اوجي بربتشاف او اسلامية انكوج بشكريا خوش تركي ودستينن وهروها بشا سوريا القاعدة هي وحياة تحرير الشام هي الويدري وكي أكتورين سر عردنا 2018
هجدان ده رودا ام دبینن لوی داره پفگوهرتین یا جگوهرتنا دموگرافیک چیه بو بریا داگر کرنا باجر اجدالی دولت ترکی دوراج سدی نود سه خلکه دوره کرد بون اونها پشتی نها کمره لیدنره مرد به قیدورا 20-25 سدی 25 خلکه دوره کردن ایدن هاتنه گوهرتن و خلکه دوره کو رویا بون ها برای خودان شهبا و کردن کو لباجر مانه لعفرین مانه ام دبینن راستی جداکاری تین رواندن جبوان فیدیه تی خواستن راستی زور دستی تین و لدبستانا ام دبینن درزین به ترکی و عربی تین داین لی درزی کردی نینه و لوی داری ام دبینن خطا تلفونا ترکی کار دکن و دانستاندنا لکوچه و بازار اجبو پره ترکی تیکرن انگو دما کمره لید نره ترکی وی داری وکی پارچه که آخواه دبینن انگو الحق دکن روشه که براستی قنباغه کو ev yekşi bi pişkiriya civaka navnetewî pêk tê em dibînin dezgehên sivîlên Almanî jî ez naxwazim em dibînin ew dezgehên Almanî jî dixwazin alîkariya însanî bikin lê em dibînin ew bi vê alîkariya xwe pişkirî didin siyaseta pişaftinê ya dewleta Tirk dema ku diçin li Efrînê alîkariya xelkê wê derê dikin em dibînin dezgehên sivîlên Almanan hemû alîkariyên wan diçe ji bo wan îslamîstar e û ew xaniyên ku zerar dîtine ji nû ve tên avakirin lê mesele ew e ku ew xaniyê ku tên teamîrkirin yan tên avakirin ne ji bo xelkê eslî Efrîn yan got ne ji bo Kurdan e ew ji bo malbatên milîşyayên îslamiyan e çeteyan yan got em dibînin li Almanyayê em dibînin müdaxeleyek çêbû ew dezgeha alîkariya li dij birçîbûna cîhanî ji bo ku balê bikişînin û dawî li vê yekê were li vê yekê carek ew hewildan serket lê belê em dibînin piştî vê yekê hewildan serkeftî nînin em dibînin Caritas'a li Esinê ew jî niha digel Waqfa Barzanî yan ji bo zarokan navendekê perwerdehiyê û ji bo nûcivanan navendekê ava dike lê wenê ku mere dibîne balon hatibûn ji bo xemilandinê li ser balona ala Tirkî bû û zarok wekî yanî cilûbergên Tirkî li wan hatibû kirin ango ew navenda xwedêgiravî perwerdehiyê ku jêrê dibîjin mere dizane ew ê xizmeta çi bike ew ê li wê derê Tirkî û erebî hînî zaroka û nûcivana bikin û ango dezgehên sivîlên Almanî bi wê yekê xizmeta siyaseta asîmîlasyonê pişaftinê ya dewleta Tirk dikin li Efrînê û dezgeheke dina sivîl heye nizanim tên nas kirin navê wê Orange e ew navenda wan li Entabeyê ew jî dest bi projeyeke dayê dest pê kirin û dixwazin medreseyên dibistanên seyyar ava bikin ango otobûsan werdigerînin wekî dibistanekê û gund bi gund digerin ji dest didin zaroka sedî ev yek jî wekî alîkariyeke însanî tê dîtin ev lê di û heman dezgehê vê dawiyê dabû ragihandin ku dora 305 xaniye ava bikin li wan deveran û ev yek jî bi avakirina xaniya jî bi piştgiriya Qetarê Medînet el Keraman divê navê wê bajêrî Medînet el Keraman be û xaniyek li wê derê werin avakirin bi destê vê dezgeha Almanî xizmeta wê yekê dikin ku
أو سوريين كدلسوزي AKP'ne أو الوان در الوی باجاری ورن بجی کرن انگو جبو مالباتن وان إسلامستان يعني أو سوريين كو آلگری ترکینه يعني مالباتن وان أو خانیتن آواکرن جبو كل وی در ورن تی بجی کرن لعفرینه ام دبین خانی هاتن خراب کرن و جهن مقدس هاتن تخریب کرن و همو گورستان و جهن مقدسن پرسکهن ایزیدیان هاتن خراب کرن هلوشاندن ام دبینن الوان درانجی نها وان خانیان و جهن نوتن وارگهتن آوا کرن ام دبینن نتنه دزگهن ترکی لو داره چالاقن لهر وها دزگهن نابنتویجی لهرمه او دزگاه اورنج لترکیه هرچند دو ناوندین وان هبجی دزگاه که نامنتویه و تکلیه وان هیه دزگاه که دن هیه ناوی وان بیاز ایلر انگو دستین سپینه او جی دست به آواکنا خانی ادکن او جی دزگاه آلیکاریا فلسطینی الکرمان وانجی گوتبو انگو او دزگه تکیلیا براس راست به همه سیره هیه او جی دخوازن نها الویده دخوازن تشنا آوا بکن ایجا ام دبینن دی تیپ انگو ها دزگه دینی یا دولتا ترکا لألمانیایی لوی داره کمپانیایی که دیده دست بکرن جبو فینانسه کرنا جبو دبارا آوا کرنا وان دوران لسر وار و گنده کردان و ایزیدیان انگو دبن بهنجتا آلیکاریا انسانی آلیکاریا هومانیتر اف همو دزگه با آوائه کی پشکری ددن خدمتا سیاستا الحق ترنا عفرین یا جالی ترکیه دکن ایجا بقات شخص belge hebe deste xelkî de ango tapoya xaniyan derbarê erdê wan di zêviyê wan eger di destê wan de tapoyek hebe divê mere bi wana bikar bînin ku bikar bi bawayekî bihêlin ku Tirkî ji wê derê vekişe û we deverê ew deverên dever divê nabe ku werin desteserkirin îca tedê ez nizanim di vî warî de çiqa peywendî heye mirov dikare çi bike تدی از عربی و کردی جن زانم لی شته گرینگ او گو مرو دوی سری خو پی بشینه بفکره که اف یک بن پیکرنه که زلال بن پیکرنه که عشکره یا کنونسیون پیمانا جنوریه کلوه داره کن لدجی ویناوان لدجی داخواز وان تنج جی خود را کرن دست سر دکن عرده وان اف لگور کنونسیونا جنوریه قد خیل چه دبن تو شرط مرجع ده اف یک نکاره وره کرن انگو و خلقه سیویل نابه کج دوره که ورن را کرن و هرن دوره که دن ورن بجی کرن به دست دولته که داگر کرده انگو اف یک قد خیه و هر وها مالباتن او çeteyin İslami ku Türkiye pişkiriya wan dike nabe ku malbatê wan kes û karê wan li wê bajarî werin bicih kirin ev yek dibe bin pêkirina eşkere ya konvensyonê ew xelkê eslî nabe ku ji deverên xwe werin derxistin ev helbet zelal e lê li hember wê yekê tiştek pêk naye em dibînin از دکارم به وی آوایی پرسا برسوا پرسات بدم. بس از يعني برسبة كرت شتابو خوازم لسر تشتي تا دست داني سر ليتشاوا ويكاريبن مثلا كرت خلكي عفريني خلكي سريكانية يعني ام جبير نكن ايرو للسريكانية بينجي كرت تنيمان وده خريستيان تاني يعني هجمارة كسي بياني لبلد السريكانية لشاردارية السريكانية إيرو نيزي نوض جسدي خلكي بيانين هن جوان جي كركوك يعني جي عراقي هاتنا للسريكانية أو جي بجي كركوك لوقت إثنولوج يعني وقت باش زانة جوهرتني تركيا دك دخوازد هر دوام بك
نه تشتكي تكتيك حياتي بيجي چند روي ويدر باز به نه تكتيك لي دنروك استراتيجي تدبينه الجور ناس كرناته بسياستين تركي دفري شرق الاوسط رجالات نافين تدبين اف سياسات شو نسريد حالات نبرد مترسين كرداجي او مترسين لجمتها هاي النينا كاف سياسات بردوام بكو وجي خو بقر Ja, natürlich. Ja, da mache ich mir große Sorgen. هەلبەت ئەس ترس فکارەکە مەزن دکم دەماکو مەرە ژیۆپۆلیتیک دنێرە تشتێک و مە بەحسا وێکرد مەرە بێ لێ زێدە بکە ئەس فکارا دکم ji ber ku jeopolitîk û dewletên hemû li dû berjewendiyên xwe ne û berjewendiyên cihê ne û tiştê ku li wê derê pêk tê paşguh tê kirin ji ber ku Tirkî endama NATOyê ye û welatên din jî ji ber ku meslihat û berjewendiyên wan bi Tirkiye re girêdayê tiştê ku tê dîtin nedîtî derbas nedîtî dibin mirov dikare her tim behsa bank dikare li Tirkiye bike herçend meslihetê wan bawekî din bijî dîsa jî kare bêje Tirkî li wê dereyê wekî dagirker e û divê li rêz riayet bike bi hiqûqa însanî ve lê û çareserî çi be çareserî ew ê bibe naskirina îdara zatî ya jaliyê civakan ev netewî be ji ber ku rêveberiya xweser ji ber ku nehatiye naskirin herçend li ser erdê di waqîyetê de aktorekê jî nikare wê rola xwe bilîze belkî ez jî dikarim li vê derê tiştekî li zêde bikim em dibînin ev bi rastî ew helwesta Amerîka di mexa tebaxê de berdevkekê Wezareta Derve ya Amerîkî peyivî jê hat pirsîn gelo Tirkî dixwaze li Efrînê demografiyê biguherîne û Tirkmena û Ereba li wê derê bi cî bike û li wê derê bawekî dixwaze piraniya bajêr bibe ne Kurd be û Wezareta Derve ya Amerîkî ji got na û ev nabe lê li wê derê behsa hat kirin behsa xweseriya rêveberiya xweser hatibû kirin lê em dibînin vê dawiyê em pê hesiyan çend roj berê û Amerîkî çend ew firqeyên çeteyên li Efrînê li lîsteya terorîstan zêde kir ew yekîneyên ku endamên Artêşa Millî ya Sûrî ne ku ji ber binpêkirinên mafê mirovan ji ber kuştin revandin xwîgî standin xeraç standin û destdirêjîkirin ji ber wan tên sûcdarkirin ez bawer dikim ev wekî gaveke sembolîk e ji aliyê Amerîka kedî cezayekê nikarin belkî li wê derê bisepînin lê bawekî sembolîk nerazîbûnek nîşan dide ango bi vê awayî mirov dikare bêje di vê siyasetê de Amerîka piştgiriya Tirkî nake em her wiha dema ku mere li wan çeteyan dinêre ew kî ne ew bi rastî ew çete ku niha behsa wan dikin ew bi tenê tilî ne tilî û pêçî ne dema ku mere dixwaze wê yekê bidisekirin divê mere li bedena wî tilî û pêçiya bidere ew jî Tirkiye ye ango Tirkiye û îttilaat û istixbarata Tirkî AKP û hikûmet wan çeteyan ji bo xwe bikartînin ew milîsên ku herçend mere wan li lîsteya terorîstan yan ji lîsteya ceza zêde bikejî belkî di waqîyetê de di rastiyê de pir bandorekî ve tune bijî mirov dizane ji ber ku ew wekî benbenê wan di destê Tirkiye de ne û ev yek em bêjin belkî ji bo ku hinek Kurda tesellî bikin yan Kurda hinek aş bikin belkî gavek bû ji Amerîka ku ji Kurda re bêjî yani haya me jê heye lê em dibînin
ji bo Amerîka naxwaze hevkarê xwe şîrîkê xwe ya stratejîk a NATOyê naxwaze aciz bike. Loma gavên eşkere li hember Tirkî navêje û lê ji aliyê din de jî naxwazin qesedê jî aciz bikin. Loma ew gavên sembolîk davêje li hember hin komên çete lê wekî me got ew bi tenê tilî û pêçiyên Tirkiyeyê benêwan di destê Tirkî de ye. û siyaseta Almanyayê hê jî xerabtir e. Em dibînin hikûmeta federal a Almanyayê li hember hemû tiştên ku li wê derê rû didin bêdeng e. Li hember êrişên dronî ku mirov tên kuştin bêdeng e. Yan jî cî xelkê ku tê derbederkirin dengê xwe nakin. Ji ber ku navbera Tirkiye û Almanyayê de ev dora sed û pêncî salin hevaltî û danûstandineke dûrû dirêj heye. Loma ew jî naxwazin şîrîkê xwe aciz bikin. Ez dixwazim tiştekî din jî li vê derê zêde bikim. Li cem me li Almanyayê her tişt nakok e. Em dibînin li cem Meclîsa Federal beşeke ye beşa zanistî û ji vê beşê hatibû pirsîn ka hebûna Tirkiyeyê li Efrînê çawa ye di warê hiqûqa navnetewî de. Li ser daxwaznameyeke wekî pirsiyarnameyeke hate bişandin û ev dezgeha zanistî jî gotibû askere got vê beşa zanistî got hebûna Tirkiyê li wê derê dagirkerî û Tirkiye dewleteke dagirker e. Îca dema ku me re ji hikûmeta federal di civîna çapêmeniyê de pirsa dike ka hûn li hember vê yekê çi dikin yan jî çi helwesta we heye ew jî dibêjin bi rastî haya me ji rastiyên li ser erdê nîne lom em nikarin di vî warde dengê xwe bikin. Lê em dizanin tiştê ku li wê derê diqewime bi panzerên Leopard Svay ku Almanya dane Tirkiyeyê pê kat. Efrîn bi wan panzera hatibin pêkirin dagirkirin û ji loma her tiştê ku Tirkî li wê derê dike berpirsiyariya wî her wiha stiyê Almanyayê de ye. Loma lê hemû tişt wekî em dibînin nakokin û bawayekî dirû tev digerin. Gelek baş, spas Elke. Spas Nikolaus. Ez ê dîsal te vegerim Nikolaus. Pirsa me ew wek dîroknas, îro metirsînê xelkê divê em nikarin wek kesê lîkolîner, kesên çalak, divê em nikarin Tirkiye niha bibînin, divê em 100 sal pişûn cî vegerin, em wê dwirt jî bixwînin. Tirkiye wek felsefa dewletê dibîne ki mîsaqa wênî millî hîna li dar in. û Tirkiye karî bû hendesa dîmografî li hindirê Tirkiye çêkira xelkê wênî Yûnanê berdan ji Tirkî derxistin, xelkê wênî Ermenî qeda li ser wan kirin. Her wiha jî nerînê wan divê mumkin e Efrîn yan serêkaniyê jî wekû İskenderun lêvê. İskenderun di sala 39 de Tirkiye distê xwe da ser û emeliya tetrîk ew karê tetrîkê tê dibû xelkê wê tev de ê Ereb jê derxistin û Kurd jê derxistin lê xelkê wênî Tirk tê dihiştin û xelkê ji devernê de anîn İskenderun û bû awan. û herî nêzik belkî di sala heftê û çara de tu baş zane çawa Bakurê yani Qubrusê jî ew jî ji dest Qubrusîya çû û heya anha Tirkiye qebûl nake rengekî federalî jî tê peyda be bi hindirê Qubrusê de. Em karin bibêjin ev nerîn rast e, ev metirsîn di ciyê xwe de ne û heger rast cewaba wê çi ye? Kurd karin çi bikin, xelkê Sûriyê karin çi bikin û hûn dizanin rejîma Sûrî nema gelkî guh dide ki erdê Sûrî vegerîn û nikare jî carkî. Ka em ê çawa li vê merselê nerin nerînê kesê ku bi vî şiklê reş lê dinerin, bi şiklekî dibînin ki dijwar e dever vegerin. Em çi karin bêjin? Also ich denke, wir haben Ez bawerim em divê bibînin cihê ku Tirkiye, artêşa Tirkiye, her cihê ku artêşa Tirkî ketiye, ew artêş li wê derê dimîne. Ango em dizanin Tirkiye ji wan erdê ku ketiye da bê fişar û bê guvaşa ji derve venakişin. Li vê ji derve hebe tiştê ku li Antakya û İskenderun rûdane yan jî li Qebrîs pê hatine heman tişt bi divê mere li Sûrî jî zanibe. Tirkî cihê ku ketiye de nakeve.
ام دبینن دنابرا رژیما شامه دمشق و رژیما انقره وان حولدانه که جبو آخافتون و دانستاندنه که بو پاشه تیک چون دوی داره داخواست او بگو ترکی وکشه لی ترکیه رد کرد که جوی داره درکبم لی ام یک بلکه جبو روژاوا جبو باکر روشلات سوری نوچه که خیره جبر اگر شام و انقره انگو دمشق و انقره لحف کربانه ایجا بلکه او فشاره لسر ریوبریا خواسر هبایه جبر او هر دو لحف ناکن نوچه خیره لی رژیم سوری بپشتی گو او حولدانین حوار دیالوگیات ترکی تیک چون بلکی رژیم سوری رژیم شامی دکاره بیجه کو اگر او سبب دکارن رو بدن دیالوگه که نفخویه Das wäre natürlich eigentlich die innersyrische هم Lösung. دوی ترتم ام دبینن شام هرچم آستنگیه دردخه و ام دبینن رولا روسیایه هی کلوه در وکی قاصدیه دکه ناوبینکاریه دکه اوجی شکرم خوش عادل عادل ده بیج میکروفون خو ومری ناگو نابیسم بله خلکی پیدویا جبر افتشاگو هم دبیجن نتنی جبو ریوبریا خسر یعنی جی نه جبو یه پجه جبو وانا افتشت جبو همو خلکی سوری گرینگه کومره لدجویه که تشتکه بک لی ام دبینن او کسی کل سر عرده بر خود دن شری خود کن اف دویجی وکی وکهب ورندیتن و بحثا انتاقیا و بحثا کر ام دبینن بشک سوری هیه عندما كمرة ليد نرى قصدي لو دري نقشة سوري ليد نرى أنطاكيا جد دناوي نقشة دي براستي أنغو إسكندرون وأنطاكيا وكيكو آخر سوري تيديتن لسر آلايا قصدي ينجي لسر آلايا ريفريا خسرد وحتى كجزلود کو در سوری دوجه بردا لی دبکو هن دورین دنجی سبروجه دوی بلکی جدست سوری در کبه لی جبو کو ترکی جوه داره وکشه و عرض دی سال خلکی سوری وره وگراندن دوی گاب ورن آویتن لی او دم دوجه ده باشه دیسا از پرسکی بکم از کرد برسف لسر دخوازم نیکولاوس يعني هند بينن قلناها بفشاري درفا مرسلة دفي درباس درفا نكارت فشاران بدأت دجي تركيا لهاجر حكمك ديمقراط هندري سوريا بيدا بكرجي دناف دبن دناف في حكمي هان دبن دوستانيا سوريا وكو دولة ذكر بخلكي جيهانيرة بدولتين دنرة ممكن هنگا كاري بسوري يعني دوزا عرضي خوبك نهو فشار جدر باش برقو فشار لسر تركي نابن وام دبينن تركيا هن تقرير دركتن رابور دركتن قريدانا اندامين داعشي بتركيا افتكرن قريدانا كارنا خراب دفريد بتركيا تكرن تركيا جدر بي ناتو كاركر و اس 400 اني جروسيا كري تفلولو درباست يعني معناه قلتنامه هجر خلكي سوريا نكاري بنفلسر هفتو بكن حكمك ديمقراطي بيدا بكن از باورم اف فوضاهان بلكي تركيا في ذا شيء تتلفين رينيد بيا تشتكي دندبين Wenn اگر wir لجدر و تشتكي بهاتايا يعني جمع الولات الجهانة كي دوانا كهرتش بدلي ما بايا ادي باش تبوك جدر و تشتكي هبه لوكي ما قلت او همو اكتورين جهاني لدو برجواندين خونه ولوي در ديوان
نه دموکراسیه دردê wan nedemokratîzekirin yan jî mafê mirovan e ew mesele li wê derê nüfuza wan ango ew çiqar dikarin bandorê li ser bikin û piştî hilbijartinên li Tirkiyeyê em dibînin gelek beriya wê hilbijartina gelek tişt hat gotin ka Erdogan ji bo Tirkî çiqa ne baş e û dewleteke çawa dimeşe lê piştî got hilbijartinan Erdogan carek din hat hilbijartin ew deng çilmisîn ji hingî ve kesek di çapemeniya Almana de jî siyaseta Almana de jî teqsîr dikin yek tiştekî ji Erdogan re bêjin û Erdogan jî ji bo dibêjin Erdogan li wê derê yanî dît zahiren jî be birastî seqemgiriyek anî îstiqrarek anî ji bo bidîtina wan eger kayca ji bo li diş Erdogan ji derve guvaşek fişarek were em nizanim ango civaka navdewletî NATO dibe dezgehên rêxistinî dibe Rusya dibe lê ji aliyekî ve divê ew guvaş û fişar ji nav Tirkiye bixwe vere ango hem ji opozisyona Tirkî lê heman tişt divê di nav Sûrî de jî pêk were û demokratîzekirina Sûriyeyê eger wekî şertekê ango daxwaza her kesiyê ji bo berxwedan û têkoşîneke hevpar ew dibe armanc be lê wekî me got civaka navnetewî illehî ne şertek û daxwaza Sûriyeyeke demokratîk bikin ew derdê wan tiştekî din e ew bi taybetî ew zilhêzên ew hêzên mezin belkî wê yekê naxwazin jî ku Sûrî demokratîk be divê Sûrî Ereb dibin Kurd dibin Aşûrî Suryanî dibin û Türkmen dibin her pêkhatiyên din dibin divê ew bi hev re û têkoşînekê bikin ji bo welatê xwe bêyî dagirkeriya ji derve ango tu dewletekê tu hêzekî ji derve li Sûrî nebe û xelkê Sûrî bixwe bikin û helbet Esad rejima Esad mere nikare li benda Esad vekû tiştekî gavekî demokratîk bavêje ev rewşeke heman tiş ji bo Tirkî jî derbas be ne Erdogan ne Esad mere nikare li benda wan bike gavekê demokratîk bavêje ew her du jî dixwazin li ser desthilatdariyê bimînin û bi her awayî her ku ji destê wan tê dixwazin bikin û her wiha li ser desthilatdariyê man jî manî ew ê pereyê dixwazin xezenc bikin destê wan de pere hebin lê helbet çûyîna Esad ji bo demokratîzekirina Sûrî şayet şertek jî ve lê di demeke nêz de di maweyeke Kurd de nayê dîtin got ew here û em divê xelkê û bikarbin berxwe bidin ango rêveberiya xweser heta ku ew roj were û Sûrî demokratîk ve divê berxwe bide bimîne û divê em jî bi destê xwe alîkariyekê bikin ji ber ku em dibînin bi her awayî Tirkî ava wan dibire ceyran û kareba tune ye û xelkê di kampa de dijîn û bê av û birçî dimînin ango û lê ji bo ku rêveberiya xweser û ev herem berxwe bidin divê piştgiriya wan were kirin hertim li cem ew di warê klasîk de dibêjin Tirkiye li heremê roleke seqemgirtinê îstiqrarê dilîzî lê em dibînin bi Daişê re çawa bû û lê xelkê deverê jî em dibînin ew bi tenê heqê xwe dixwazin azadiya xwe dixwazin av bibe vexwin û ew ya dixwazin lê em dibînin ew ji alê Tirkiye ve teasîtên kirin û bi ser de jî Tirkiye radibe bi dronan êrişî wan dire Baş Elka ev tiştin ku niha ango ev jî dikare bibe sedem ku xelkê deverê pişta xwe vegere rêveberiya xweser eger rewşa jiyanê xerab bimîne belkî ew ji rêveberiya xweser sar bibin erê rast e ew em tiştê ku li vê derê li Almanya hikûmet tiştê ku naxwazin
ئەو وەکو پێلەکە نوێیە پەنابەران نەیە و تشتێکە هەرتن ئەم ژ سیاسێتە دەربارەی تورکیەدا دەبیهێزن کاس کو تورکیە لێ دەرێ ئاشتیەتینە یان ژە خەڵکێ وێ دەرێ پەنابەرێن کو لێ دەرێنە و ئەوروپا پەرەد دە تورکی ji bo wan xwedî bike û lalê din de jî em dibînin siyaseta faşîsta Tirkiye her ku diçin mezin dibe lê de Ewropa dibêje em tenê penaberên nû naxwazin loma li hember Tirkî bêdengin helbet ev mijareke ku tu mere li serê bipeyve ango gelek kesî hene ji ber Erdogan direvin lê wêya nabînin dê tenê dibêjin bi pêşî li xelkê Sûriyê bigire û dikarin fişarê li ser Tirkiye bikin û bêjin nabe ku te herro herî êrişên dronî pêk bîne yan jî aliyekî yên çûn û hatina Sûrî tu nikare asê bikin ev bi vîya wayî ew xelkê ku li Sûrîne ku bikaribin herin ser karê xwe bikaribin herin zer zanîngehê ev yek girîng e yango ji bo ku nebin penaber ji bo ku li wê derê jiyana wan hebin helbet di vî warî de û her wiha ew cihadîzma tundrewên îslamî jî her tim tirsek li cem Ewropaya çêdibe ango dibêjin di nav wan Sûriya yango di nav wan penaberên de ku werin Ewropayê di nav wan de Daişî hene em dibînin dîsa jî em dibînin ew Daişiyên berê niha wekî eskerên kirêkirî li ji bo mîta Tirkî kar dikin li Îdlibê ne li Efrînê ne ew jî bi Tirkiye re disin û îca ew ditirsin ew kes werin dikarin li Ewropa werin Ewropayê yan jî eger em Tirkiye aciz dikin Tirkî dare berra wan bide û îca werin Ewropayê êrîşa pêk bînin loma ji bo Ewropa newêre tiştekî wisa bikin li vê derê em divê ew hejmara zêdeya penaberan divê em wekî münasebeteke bikar bînin ku li ser Tirkiyeyê fişarekê were kirin ku Tirkî nexweşxaneya bombebaran neke yan jî deverên din bombebaran nekin di vî warî de bi warê beşa dawî de dixwazim tiştekî lê zêde bikim wekî me got divê mere her wiha ji bo jinû ve avakirinê alîkar bû ango wezareta navxweyî yan jî wezareta derve ya Almanyayê her du jî bi rastî stratejiyên nakok behsa wan dikin ji bo jinû ve avakirina ji bo herêmê ew e ku gelek dezgehên sivîlên li Almanyayê pereyên ji bo projeyên li wê derê distendin lê ew jî hatin betalkirin hatin gotin dibêjin ew hikûmeta Ereb nikarin îznê nadin loma ew dezgehên navnetewî nikarin li nav Sûrî karê jinû ve avakirinê pêk bînin li Dêrikê li Qamişlo li Kobaniyê yan jî li Tebqa li wê derê ew derfeta hatina pereyên navnetewî ji bo jinû ve avakirinê bi vî awayî hat asêkirin û di vî warî de divê belkî rêveberiya xweser bikaribe bi nûnergehên xwe bi dewleta Almanya re bi hin dewleta re bide û bistîne û her wiha bi înisiyatîfên sivîlî re bike bi têkiliyê ku ew pereyên finansmana ku ji bo wan projeyan hene ji bo derbasî wê derê bibin û li wê derê jinû ve dever jinû ve werin avakirin باشه إلكا أزيل سر قوتنا نيكولاوس آفا بكم مرسلا ممكنة داعشي بين أوروبا توك سياسة مدار تتشاود بينا وزارة خزانة يا أمريكا دو بيربو بريارك دا قد جزا بقينا دي كومين شتال عفريني بالناف تكن نافيوان عمشات وحمزات دي بشين أوبوسيونا چكدار ممكن یکتیا أوروبا بروكسلي كاري ببرياركي فيرنجي أو جبده
وقناد جبوش ناد يعني باشوا أمريكا كاريبو بوغوتا ام دبيننج هردو كومنشتا دجيتيا خلكين سيفيل د عفريني دكن يكيتيا أوروبا دفي موقفها كيفي شكلي بستين النستين وصدمتشي سبب شما أوروبا قافك بيشتري أمريكانا نافي جدفان تشتي جريداي ما في مروفا. Also ich glaube, ich kann da Nick eigentlich nur Ez beipflichten. باور dikim tiştê nîş berê jî got ev hemû tiştê ku hene wekî nîqaşên zahirî ne ango sembolîk in bi rastî divî warî de nabe ku mere li bende ji Yekîtiya Ewropî li benda tiştekî wisa bo ji ber ku têkiliyên wan ên bi Tirkiye re hene û gelek دلیل هنه که هاتنه پشکش کرن گلک دوزین لجم دادگاه مافی مروان اروپایی هی درباره بن پیکرن ناده دوی وارده مروف کاره بیجه اروپا پلینگه که بیدرانه نکاره تشتکیه بکه و داعشی اگر بکاره بنورن اروپایی براستی او تشتکی پیکانه گلک کسین اروپا هنه کو دما کو چون تبلی داعش بونه بس ترکیه را چون انگو لوما لعفرینه لسرکانیه و او کسی کلوه دنه همو به ترکیه را دچنو تین و دورد هر وها داعشی هنه و هر وها داعشی این کو زندانه جکرتیگه هر رویه بون لوه درینه او کسی کلوه بیجن زندانه حسکی رویان او لکونه او همو چون دورین کد بن دسته ترکی دنه ایجا اسلامیستن او جاره کدن اگر ورن اروپا او پیکانه که ترکی وان بهیله ورن بیدره و او یک جبا اوله کاریا ما و پرسه که گلک گرینگه دوار باره اروپا ده از وکی که نیک گوت یک مسئله که دبرده او ملیسین هنوان وکی ریخستنین ترورتین ناسکرین لألمانیا حیات التعرار شام از باورم او جی لألمانیا وکی ریخستن که ترورتی تعریف کرن پیناسه کرن کدی بکی لألمانیای ناوی وان تروریست لیدی ساجه ام دبینن بکی 3 4 5 سوریین کل جم وان شر کربون لألمانیای هاتن گرتن بلکی درباره وان ده جزای گرتگه وره داین جی هم دوینن مره وان ریخستنان بخل لیستیا تروره یعنی بخل لیستیا جزایان براستی او بتنه تکه سمبولیکه جبر کو ام دبینن اگر مره دخوازه تشتکی لدی جوان بکه دبی مره بسر آن قراره بکه آنالینا بربوک وزیر درویه گوتو و دخوازه سیاست درویه فمینیست بمشینه و ev jinik bi devliken çû pîrozbahî li siyasetmedarên Tirk kirin piştî hilbijartinê lê ew heman kesên ku Daişiya re hevkariyê dikin di vî warî de ew kuştinên ku em bêjin li Parîsê sakinê cansûz û siyasetmedarên tin di encama suîqastên Tirkî de hatin kuştin li dîsa jî em dibînin wezîra karê derveya Almanyayê bi hevalbendî û bi devliken diçe bi wan re rû dine û poz dide ew kesê ku li Enqere ne ew hiş û mêjiyê Daîş ew in ew çeteyên ku li wê derê ne piştgiriya wan dikin kîne Enqere ne لوما اگر مره رابو یکو وان لیواyan وان çeteyan بخلان listeye ki tutuş naye bu hertel و belki çend heb jwan la Almanya'ya bakın girtigehe le disaji biveye ki pirskrek naye çare ser kirin divê mere li serê wan ango wekî meko ne beden lê ser û hişê wan ew jî li Enqereyê باش بهر حالة مهر الخالة خوي داوي بحثا داعش يجي هناك بكن
برسامج و هەردووارە و دەستپێکێ بە ئێلکارە ji destpêka sala 2023 qesede nêzî heştê operasyon li dijî Daişê çik. Ev li hindirê Sûriye. Her wiha 18 operasyon ji wan bi koalisyona navdewletî re kir. Rejîma Sûriye û Daeş devera herî xurt têde li Sûriye, li Bakurê Sûrî, li Rojhilatê Sûrî devera herî xurt Daeş lê xurt ji xwe dêr zor e. Li wir tenê rejîma Sûrî 7 operasyon tenê kir. Di encamê de qesed nêzî 500 endamên Daişê binçav kiriye. Hin ji wan jî hatine kuştin. Li aliyê rejîmê 6 heb tenê hatine girtin, 6 kes tenê hatine girtin ji endamê Daişê. Ev hejmara mezin xelk dibêjin xelkê mutabaa îşê terorê dikin. Dibînin heya got hebs وەک بۆمبەیە دەمکی di deverê qesê dibe û dewlet ne alîkar bin bi yanî welatiyê xwe nekşînin ji hindirê Sûrî ji hebsê rêveberiyê nekşînin nebin cem xwe welatê xwe aramî deverê çênabe. Çunkî endamên Daişê hêviya wanî mezin ew e karî bin hebsa bişkînin wek tiştê di 2022 çê. تێ بیراوە ئەو مەسەلا ناوێ کردن غەزوت غوێران يعني ئەو هەدم الأسوار ناوێ کردن يعني دەڤرد باشە ئۆروپاش بۆچ حیانە مووقف نکار بستی و ئادد و مێچاوە vê merselêjî bixwînin îro rêveberiya xweser dayî xuyanê kirin ge em karin wan ceza bikin em karin dadgehê xwe ev kesana ceza bikin dibe وجهة نظر قانون دولي ده إيرو كسنا ألمان لقام شلوي حكم ببن وحكومة ألمانية جدا جخوانينا أبخوا ويتشتكي يعني إكزوتيك راست كرمك إلكا ودورا نيكولاس دي نفسها في مجاريته ده قيمة تانية معي كرمك Elke az lehevia persevatame. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass Ez divê serî de bêjim ku rêveberiya xweser ku bi ew qas Daişiya re muamele dike û bi ew qas jî malbatên wan hene ew ye bareke bi rastî bê hempayê ji bo rêveberiya xweser him malê finansî de malî de diravî de û bi her awayî û her wiha êrişên ku her wiha li em dibanin zanin li kampa holê ew jinên milîtan jî hene ez dibînim ew wekî em jê dibêjin wekî bombeyeke bi saetê got tîk-tak dikir li holê ez zanim rewşa wê derê dema ku ez lêv nirim ew nîşanûya Daişiya li wê derê tê mezin kirin ew zarokên ku di destê wan jinên Daişiya de tên mezin kirin di wê kampê de ew dibin nîşanûya çekdarên Daişê û li wê derê em dibînin ew alîkarên navnetewî ku diçin nav kampê alîkarî di ji wan re dibin dîsa jî xebera wan didin em dibînin zarok li wê derê bi nefreteke ew qas mezin tên mezin kirin li hember kesên din lo ango ev yek ji bo min bi rastî meseleyekê mezin ku bi hezaran zarok hene îja em bu zaroka re çi bikin em çawa bi wan re muamele bikin yan ne ji ber ku ew mezin bibin ew ê bibin bi bombeyên saetî loma her tim ew em dibînin Tirkiyê ji xwe ew serkirdeyên fermandarên qesedê ji xwe re hedef digire ji bo ku pêşî li operasyonên wiha bigire ku li dij Daişiyan şer bikin ango dixwaze derfeteke çê bike ji ku Daîş dîsa xurt bibe di vî warî de mesela derbarê darizandina Daişiyên li
لروجاوا دبي والده پرسیارک هات کرن حکومت گو بله هایاما جه هی لبله او تنه استاندارت نابنتوی بکن و مافی مروفا رعایت بکن و هو وکیدن وانگو امن کارن تشتکیه بکن تمام اوکی ملکانه بیجه اره اگر اون توقاز بخوازه مافی مروفا وره پارستم وانگو تنش ترکیه بکن ایکو مافی مروفا کن پیده که ترکیه ایجا دم دبینن ریووریا خسر بانگوازی دکه دبی باشه چابدری خواه بشینن زلامی خواه مرده خواه بشینن بلاورن تماشا بکن تیده بشتر بن و بسر دیجی جی آلیکاریا وان به آلیکاریا دراوی هیه او کسی که در نها در گرتیگه هادنه او گرتیگه دوی ورن قوی کرن انگو گرتیگه هندن دوی ورن چه کرن یعنی جبو رهابیلیتاسیون وان کسان ایکو ام بیجن جدعیشه وقتیا نکاره یکسر ورن ناف جیانی دن دوی ورن درمان وقتی ورن تداوی کرن رهابیلیته کرن اوانا هموجی دوی وظیفه یعنی برپرسیاریه جواکان هملتوی بایا مرن کاریا بکنی بهیل سر ملی ریوبریا خسر ایجا او هرتون چه دو بیجن بکنی بگوتن و به ایقاس کرنا فلان بیوان بکیری وان نایه دوی آلمانیا بخوا گاوا باویش باشه ایلکا نیکولاوس دوی مجاردم ام کارن چه ببیجن ام تشتکیله زیده بکن جی دادگهن ریوبریه ده جزا اعدام اتنی يعني اوجي بخواد دهيله هن خلكي دفري دبينن هجمار زيده ببه هجمار خلكين كجري داعشي زيده ببه كيم نابه وخلكي دولة الدنجي ناين خلكي خو نابن اندامي داعشي ايج المانيا هاتن يانج فرنسا يانج دولة اند نكار خلكي خوف وباشي تي بيراما دماغو دونالد ترامب بحثا دخواست که فشارن الدولة أوروبا بك جوارد جو ورن خلقي خوبستينن ديسا كسي جوهنا دا أمريكا ويشاني ونهارا بورن درد كيفن أوروبا دبي أفكسين تفل داعش يبونا بالنسبة ما وكو بلاتينيتي جوتن بيرسونا نجراتا يعني بانا كسنا أم ونخواست كاوي ويتشاوب نيكولاوس ويأف محكمة كاريبة تشتكي شارسر بك أوروبا دكيجان زماني دكاري بخلكي خوا بستينة خوا أف برس نها يعني قال لك ريفبريل سرت سكن ودبيجة إمكاني مي مادي وإمكاني مي إيه أولهية جي تيد ناقي أم هو قاصد 10,000 داعشي بنشاف بكن وان بجي بكن وكاري بنشاف خوا بدن سروان قلت تشتكي Ja, die europäischen Staaten sind erstmal sehr froh. دولتين أوروبي قالك بيك كيف خوشن كو اف كاس اف داعشي دوري وانن لسوريين نلجن وانن ود قامبا دنا ود قرتيجه دنا لو ما كيفا وانتي إجا فكارا مزن كل جام حكومة أوروبي هي أجر أو كسي باشتا بقرن هفولاتيين خو بلكي هنجوان محكمة نكان محكمة بكن جي بلكي جزا نستينن جي بلكو دستي واندا دليل پر هندكن إجا دبيجا وان بينن جي نكان وانا تيخن قرتيجه هي دبين وان سربس بردن إجا لوما لويدري لجام حكومة أوروبي تنسف كارك وسا هي انگو او تری چو دکارن بیجن وکی آلیکاری انجی اندامتی آلی خستنه که تروریست او جی 3 حتی 5 سال جزایی وی هیه انگو پشتی 3 سالن او کس دیسا 5 سال بس ماردن و او جوان وکی بومبین ساعتی دبینن ایجا لوما دبیجن ایجا چیتره قطنین لسوری بمینن چیتره و بوی آوی سریع مرحت دبه لی او جی براستی چارەسەریە که دەم کورتە هەلبەت گارانتیەک تونە یەکو ئەو گرتیگەهێن لە سووری ئەولە بمینە ji ber ku medît Tirkî parsal dimeha mijdarê de ji qesta êrişî derdora girtîgehê kir ew mebes ew bû Daişên ku têdene werin serbest bimînin loma eger Ewropî bêjin na baştir e li Sûrî bimînin lê divê zanibin ku garantiyek tune ku ew Daişî bikaribin
لوی دری زندانی ده بمینن و تشتکی دنجی ریوبریا خسر هلبت دخوازه دخوازن وکی ریوبریه تف بگرن هلبت تو تروریست یعنی تو مروف نابه کو به ادعانامه و به دارزاندن 5 سالان ده گرتگی هده بمینه و ام دبینن ریوبریا خسر دخوازه جالیه کی و جواکی که وسا دموکراتیک و وکری آوا بکه و جالیه دن ده او خاصکس بسالان به دارزاندن ده گرتگی هده نه هلبت نابه اوجه دخوازن وکی ام بیجن دولتك حقوقي تبقن اجي ريببريا حقوقي تبقن ليه دبي واريد لجم چاپمنی آلمانجی گلک درکت کو او آلمانی ورن لوی دری دارزاندن و بالا رایا گشتی هات کشاندن لی حکومت دیسا جا خدا نکد کو ام نخوازم وانا پاشته بینن لی وکی مگو اویتن چاره سریه که دم کورته و بوی آوایی ریوبریا خسر بتنه تهشتن و وکی کو الکجی گوت روش اوی بعد خرابونه بچه او زاروکن و نجوانین کو د کامپادانه ولوی دری به هشمندی داعش اراده بن به هشمندی راز بتین پرورده کردن او نها بیجن نها 16-17 سالی بن و چند سال دن اوی ببن چکدارین داعشی بن و جاجوی دری برفن اوی هرن تبلی داعشی ببن اویک خطره که تعلقه که جبو هرمه بگشتی و جبو همیانجی و هر وها او یک نتشتکی انسانیه کو او زاروک بهیرن لجم دیو بابه وانین داعشی او سوجه وان تونیه دوی او زاروک جو کامپاورن درخستن و برن رهابیلیته کرن و وگرینن ولاتین وان و ناک او وان پاشت ناگرن اتشتکی نه انسانیه حلوستکی نه انسانیه خو کرو لال دکن و برای خودن عالی کیدن لما مهن جین نگاریا شروان داعشی مخوند که او لچاوا بون او چاوا بون اکستریم او چاوا بون تندرو او چاوا بون اسلامی او لسوری نبون بری گو هرن سوری او لأوروپا تندرو بون و دناف كتبوا ناف إسلاميستان لويدر السياسة نشاط پرست هي وجداكاري هي وجلكس هنا وخوات الدرب محروم دبينن وبفياوي بري خددن وان كومن تندرو لوما بالبرسياريا او دولتين أوروبيا جي هي جواكا ألمان جي هي و كس پاشته ورن ستاندن نتنه جبوک وان مره بخدتیگه لی زاروک و نوجوانین وانجی بلکه رهابیلیته بکن و بوی آوای اوجی و سبیروش نبن داعشین نو مخابن دما ديالوج عمل زود در باس موسوقتيا د تاليا اجواتي د شخوا سباسيا الكي تنقل هايتكم روجنامه‌گر و اثنولوگ و سیاستمدار آلمانی و هروها سپاسیا نیکولاوس براوزس او جی روجنامه‌گر و دیروکناسی آلمانی سپاس جوره و دم خوش و هیویا شب خوش ورد خواست سپاس Eva var.